Pilz Limited flimkien ma' Pilz MLT huma żewġ kumpaniji li raw il-bidu tagħhom fl-1969 minn familja Ġermaniża. F'Awwissu li għadda din il-familja wirtet magni li permezz tagħhom il-kumpanija komplet tinvesti f'aktar makkinarju li permezz tiegħu il-kumpanija f'pajjiżna se tilqa' aktar ħaddiema u tkompli tinvesti. Id-Direttur Ġenerali tal-kumpanija spjega għaliex għażlu li jinvestu f'pajjiżna. Mr. Pilz told us that he has a production for components, etc. here in Malta. So in November last year we came here for the first time and saw the production, and so we also bought this part here. But we saw the possibilities which are here, and that we can increase the production and do some other components, and that is the reason why we invested much more than we originally thought, because within the Kummerfeld Group we want to extend the production here in Malta. Waqt l-Open Day tal-kumpanija, il-Ministru Chris Cardona attenna li l-Gvern ser ikompli jgħin lill-investituri barranin sabiex jinvestu f'pajjiżna u bekk jinħoloq aktar xogħol. Aħna ngħinu investituri barranin li jkunu interessati illi jibdew proċess tagħhom għaw Malta kif rajna illum il-din l-Open Day. Intuhom is-support tagħna kollu bħala Gvern. Huwa proġett illi jagħti valur miżjud għoli ħafna lill-ekonomija tal-pajjiż. Il-challenge li għandna issa ovvjament illi nsibu nies illi jkunu lesti illi jidħlu f'din l-industrija, illi jitrenjaw f'din l-industrija għaliex hija industrija illi mhux biss qed iżżid l-opera tagħha fil-pajjiż, imma qegħdin ukoll nikkonsidraw il-possibilità li nagħmlu dak li jgħidu l-internationalization ta' kumpaniji Maltin barra minn Malta.